Yeah, dear, no, yes, it Me Bronya. And also, my man and so say, Mammy Bronya, dear, na Me Bronya. Me Bronya, dear. And she said, I knew where you be my idea. A Madia, with a Madia. So, Me Bronya. And so, Mamma, dear neighbor, with a Yama, Mamma, young baby, answer. Mamma, and so most of the young to me. And you know, our baby, and you know, baby, and Namdika can say you're punching contumbrate, ya, Neddy. A platform bia, you're downloading yung piano. Okay. Dimi Bronya, Dimi Bronya, Dimi Bronya, Dimi Bronya. Sana at the honum. Sana daho. Dimi Bronya. Dimi Bronya. Wow. Catch Dimi Bronya. So what Sisia would ya combo na Sisia oh ya would dear no ya would dear Sisia na ya be drop it Dimi Bronya. Catch it with your phone na aha it was your phone trim be fidie no na ya be bo Dimi Bronya ya be boy no and sa nana yeah TikTok cry challenge cry enche okay started fee $200 the barbe see t-shirt any eche and then obey na would the barbe nya bring barbe to say wo a wo betimi ababe to nyum no ye and our reactions e be ye fe no okay nyame na me can say 24 of kokrom the dom no be can no Nafi prices now about oh wow $200 t-shirt $150 $100 50 20 t-shirts a chair no near the so the next no also it's serious any challenge na sha say na afi na be sha say e pese month end day okay start December 19 you do 24th December no na kire man for je achede na di Bronya oh wow na kire say yen ye di om Bronya okay enti ye Bronya de na ne say Bronya de no an okay yetimi ye de nyum na ye anything nice Kobi enya me no de o say wini bio oba obema obi abetimi aye okay choreography kura na ehwe de asanete no obi beto the way I obey ye wo eno na be kire okay na ye hu say nyame na meka the dom no be kan then we give it to you wow Dimi Bronya Me Bronya the way oba na ushia obi ase de kan dada na o brad the way de Dimi Bronya afi nkwa de Dimi Bronya ko afi etwa mi no when Dimi Bronya nti afi we die e was so Dimi Bronya and just a mema no nse chi e de afi we yangum omungum no mumwa yebenya no all online stores no music stores ni na akwa ubenya wo de Dimi Bronya Kaakyire Dimi Bronya unya boa ubenya wo de baby anana said ya woka say ya wo bo events nya de de obi hia for dwumedie bi nya de number bi wo ho ebetimi afresi so number bi wo ho ebetimi afresi so me manager number okay ya na affordable because always no me can say obi free mu na ye yemfa mpe emfaso nemum last respect inti time bia no ye ba form said ye be ye na ayie no ayekama obi ware a nige nika nyeska bibra wo koji nipa no ne hia o ba de wo be ya ade no begina na so ene ade hia nti say ye outdooring say ye aware ye bibia event bia wo ya opese wo be hia Kaakyire no obetimi afre e wo 0243 450 360 0243 450 360 very cheaper and my nice video pa Dimi Bronya no eno nso ko YouTuber eno answer obebo Kaakyire Kwame Appiah on YouTube okay Dimi Bronya be yaba okay and on social media no nyina so be bia at Kaakyire 24 okay at Kaakyire 24 social media well handles nina Facebook Instagram YouTube baby at Kaakyire 24 and Kaakyire Kwame Appiah you say yenso ye de hu be wura bi